Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo jedan fini, tradicionalni italijanski kolačić, amaretti alla rancia. Jako je sočan, fin, nježan, bez brašna je, sa bademima i naranđom. Ima veoma fin ukus i lijepu teksturu. Kada bi birala jedan sitni kolačić iz italijanske kuhinje koji mi je najdraži, to bi sigurno bio ovaj. Nadam se da će se svidjeti i vama. Trebat će nam 200 g mljevenih badema. Ovo su blanširani bademi, u stvari bademovo brašno. Možete ga usitniti ili ostaviti ovako kako jeste. Ako ne možete iz nekog razloga da nađete ove bademe, možete ih napraviti i sami. U ključalu vodu dodajte obične bademe, neka ključaju 1 minut, skinite, procijedite, stavite u hladnu vodu i vrlo lagano se odvaja ova kožica. Okrenite ih prema sebi da vam bademi idu u šaku jer su dosta skliski. Dobro ih posušite, stavite na kuhinski papir i neka na sobnoj temperaturi se suše neki 3 do 4 dana i onda ih možete samljeti sa mašinicom za orašaste plodove. Nikakve razlike neće biti između tih i ovih koji su već pripremljeni. U 100 g šećera dodajte koricu jedne velike naranđe. Izmiješajte sve onako, trljajte šećer i ovu koricu da se što bolje sjedine i da se šećer oboji malo u naranđasto. Iscijedit ćemo pola naranđe, od toga ćemo koristiti 2 kašike soka poslije. Bademe i šećer spojite, malo promiješajte pa dodajte 2 kašike soka. Opet malo promiješajte pa ćemo unutra da dodajemo bjelanca. Ja ovdje imam 70 g bjelanaca, to su 2 bjelanca od velikih jaja. Dodat ću prvo pola pa izmiješati. Ovu drugu polovicu bjelanaca ću samo malo viljuškom promiješati, tek toliko da mi ne bi sva odjednom otišla u smjesu, da ne bi bilo previše rijetko, jer nekad zavisi, nekad treba mrvicu manje, nekad mrvicu više bjelanaca. Dodajte malo po malo i provjeravajte. Ovo, na primjer, sad fino se oblikuje tijesto, međutim kad pritisnete, vidite da naglo popuca sa svih strana, znači treba još malo bjelanaca. Dodajte još, budite samo strpljivi pa malo ovo duže miješajte, na primjer 15 sekundi da se sve fino sjedini, pa opet isprobajte. U ovom momentu smjesa je onako fina, glatka, kad je pritisnem malo pukne, ali ne previše. Ja bi ovo sad mogla da ostavim ovako, ali budući da mi je ostalo možda pola male kašike bjelanaca, iskoristit ću i njih jer neće uticati tako na teksturu. Ako ste nekim slučajem previše razrijedili smjesu, dodajte još malo badema. Ako vam je na primjer previše gusta, nemate više bjelanaca, dodajte malo soka od naranđe. Ovo je ovako sad spremno, mrvicu popuca sa strane kako i treba, jer ovo jeste tip kolačića koji su nakon što se ispeku popucani. Oblikujte ih na komade, odnosno veličine koje vi želite. Ja sam od ove smjese dobila 15 komada malo većih kolačića. Ako želite, možete ih praviti i manje. Nakon što ste ih sve oblikovali, uvaljajte ih u šećer u prahu, znači sa svih strana, da bi poslije, nakon što popucaju, zadržali onako neke lijepe šare. Svaki ćemo napuniti džemom od naranđe, ja sam koristila gotovi, vi možete i domaći ako imate. Napravit ćemo udubljenje. Sad, ako imate mali prstiće, možete to da uradite i prstom. Pošto su moji prsti dosta onako nezgrapni i debeli, ja se poslužim ovako sa drškom od varjače. Napravite onako fina udubljenja da možete sipati poslije džem unutra.
lagano pritisnite, pa ovu rupicu malo možete da proširite ovako sa strane. Nemojte samo naglo odjednom pritisnuti da puno ne popuca. Napunite sa džemom. Ovaj džem ima i komadiće korice, pa povremeno negdje zapne, samo malo pritisnite na vrećici i izaće i on. Peći ćemo ih na 170 stepeni 12 minuta. Rerna je bez ventilatora, znači sa oba upaljena grijača. Treba da ostanu bijeli, ovo su pečeni, još su mekani na dodir. Kad se potpuno ohladi, oni će da se stisnu još. Nakon što su se ohladili, ako želite, možete da dodate još malo džema odozgo, pošto se onako malo izgubi dok se peče. Pokazat ću vam i tek pečeni su jako, jako sočni i ukusni, a nakon što prenoće sutradan su još bolji. Jednostavno se tope u ustima kad ih jedete. Ako volite okus badema i naranđe, sigurno će vam se svidjeti. A ako niste ljubitelji naranđe i badema, onda ovaj kolačić nije za vas jer ima baš intenzivan okus. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj kolačić svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na komentarima, na dijeljenjima, na lajkovima. Vaša podrška meni puno znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.